ipa chipo chokuombera kuna Mwari manero wanu. Siphakeze kuJehova ngale ntambama. Tingatora nzvimbo dzedu. Sithabatheni indawo zethu. Ndoda kundipe kuremekeza kwangu kuna baba overseer Mashumba. Nginike ukuphakamisa kwami kubaba uoverseer Mashumba. Vatitungamira zvakanaka kusvika pano patasvika. Ongiyena osikhokheleyo size sifike kulesi sigaba. Mwari wekudenga vakuitirei zvakanaka. uNkulunkulu wasezulwini akwenzele kuhle baba. Ndoda kupa kuremekedza kwangu kuna baba vedu. Njalo inhlonipho yethu kubaba wethu Pamwe chete na amai. kanye lo mama. Mutungamiri wekereke yedu. Umkhokheli webandla lakithi. Vakandipawo mukana kuti ndive mutauri pamusangano wakakura kudai. Waningilekeza leli thuba ukuthi ngibe yisikhulumi emhlanganweni oqhakatheke kangaka. Ndichiremekedza hama dzose dzavanoshanda nadzo maoffice bearers edu ekereke yedu. Qhakathekisa njalo izihlobo asebenza nazo ama-office bearers awebandla lethu. Maofasiya vafundisi muri pano. Abamongameli bezigaba labafundisi abakhona. Ku province kwandinobva ku Harare North. Isigaba engivela kiso eHarare North. Nokusangano kwandinoshumira ku Breakthrough Family Worship Center. Njalo lebandla engichumayeza ngikhona. My dear wife who is here, Umngakmi ukhona. I salute her. Laye ngiyamhlonipha. Ndinoremekedza vabereki vedu vari pano zvakare. Ngihloniphe njalo abazali bethu abalapha. Baba namai Mjeri ndinokuremekedzai. Ubaba lo mama umjeri ngiyaqhakathekisa. Baba namai Mrefu ndinokuremekedzai. Ubaba lo mama umrefu. Mwari wekudenga vakuitirei zvakanaka. uNkulunkulu somazulu alenzele kahle. Manero ano hama dzangu ndoda kukudza Mwari. Ngale ntambama zihlobo mfuna ukuthi ndumise uNkulunkulu. Muzuva redu rokutanga remusangano. Lili langa lethu lokuqala komhlangano. Kune vasvika pano today. Kulabo abenelise ukufika namhlanje. Pamanga musipo hama dzangu. Lina lingakabi khona zihlobo. Musangano wanga uchienda mberi. Umhlangano ubuqhubeka. Ndoda unditende hama dzanga dzichititungamira pano. Ngifuna ukuthi ngibonge izihlobo kade sisikhokhela zilapha. Baba overseer Gondo netimu yenyu Mwari vakuitirei zvakanaka. Ubaba overseer Gondo le team yakho uNkulunkulu akwenzele kahle. Muzita raJesu. Amen. Egameni lika Jesu Kristu. Ndoda kuremekedza hama yandinayo pano manero ano. Uze wambona nami uyangiqhakathekisa kule mbandla. Toda kuremekedza baba overseer Nira. Ubaba uoverseer uNira. Mwari wekudenga vakuitirei zvakanaka. uNkulunkulu asenzele kuhle sonke. Vana baba nana mai tauya pamusangano. Bobaba labo mama size emhlanganweni. Unechekuita nema-aritari. Umhlangano no unako kokuyenza ngama-altari. Altar versus altar. I-altar ilwisana lenye altar. Altar versus altar. I-altar ilwisana lenye altar. Ndoda kumbira mverengi weinzwi raMwari. Ngicelisise obala ilizwi likaNkulunkulu. Tizarure mabhayibheri edu ku bhuku ya Judges chapter number 6. Sivule ingwalo yethu kuJudges. Verse number 19 to 32. Eqanjiweyo. Vatongi chapter 6. Vana riya riri pano baba mrefu. Verse number 19 to 32. Vatongi chapter 6 verse number 19. Ipapo Gideoni akapinda akandogadzira mbudzana nezvingwa zvisina kuviriswa zveefa imwe yeupfu. Akaisa nyama mudengu nokudira muto muhari. Akamuvigira izvozvo pasi pomuouki ndokumupa izvozvo. Asi mutumwa waJehovha akati kwaari, tora nyama nezvingwa zvisina kuviriswa uzviiswe padombo iri
ugodurura bomuto iye akaita saizvozvo. Zvino mutumwa waJehovha ndokutambanudza muromo wetsvimbo yakanga iri muruoko rwake, akagunzva nyama nezvingwa zvisina kuviriswa. Moto ukabuda padombo ukapedza nyama nezvingwa zvisina kuviriswa. Mutumwa waJehovha ndokunyangarika pamberi pake. Ipapo Gideoni akaona kuti mutumwa waJehovha. Gideoni akati, haiwa Jehovha Mwari, nokuti ndaona mutumwa waJehovha. Zviso zvakatarisana, asi Jehovha wakati kwaari, rugare ngaruve newe, usatya, haungafi. Ipapo Gideoni akavakirapo Jehovha aritari, akaitumidza zita rinonzi Jehovha Sharomi. Ichiripo paOfra rava yaBhiezeri kusvikira nhasi. Zvino nousiku ibwobwo Jehovha akati kwaari, tora nzombe yababa vako, iyo yechipiri namakore 9, uputse aritari yaBhaari yababa vako, utememo danda rokunamata naro riripo, uvakire Jehovha Mwari wako aritari pamusoro petemberi nomutoo wakafanira. Ugotora nzombe iyoyo chipiri, ubayire chipiriso chinopiswa nehuni dzedanda rokunamata naro raunofanira kutema. Ipapo Gideoni akatora varume 10 kuvaranda vake, akaita sezvaakavudzwa naJehovha, asi haana kuita izvozvo masikati, asi wakazviita usiku, nokuti wakatya veimba yababa vake navarume veguta. Zvino varume veguta vakati vachimuka mangwanani, vakaona aritari yaBhaari yaputswa nedanda rokunamata naro raivapo ratemwa, nenzombe yechipiri yabayirwa paaritari yakanga yavakwapo. Vakataurirana vakati, ndianiko vaita chinhu ichi? Vakati vachinzvera nokubvunzisisa, zvikanzi, Gideoni mwanakomana waJoashi ndiye wakaita chinhu ichi. Zvino varume veguta vakati kuna Joashi, budisa mwana wako afe, nokuti waputsa aritari yaBhaari uye watema danda rokunamata naro raivapo pairi. Asi Joashi wakati kuna vose vakanga vachimupopotera, moda kurwira Bhaari kani? Moda kumuponesa? Unomurwira uchaurawa mangwanani ano. Unomurwira uchaurawa mangwanani ano. Omlelwayo uyobulawa ngale kuseni. Kana ari Mwari, kana iye Bhaari ari Mwari, Nxa uBhaali enguNkulunkulu, ngazvirwire amene zvakaputsirwa aritari yake nomunhu. Saka nomusi iwoyo akatumidza zita rinonzi Jerubhaari, achiti Bhaari ngarwe naye zvakaputsa aritari yake. Thank you. Siyabonga. Nkulunkulu Ngati uchirirei ama iyo maoko. simqakezele. Vana baba nana mai manheru ano, Bobaba labo mama ngale ntambama. ndoda kuti nditi manheru ano, Yekelani ngithi ngale ntambama. we are powered by the altar. Thina sinikwa amandla ngealtari. Tinowana simba pa aritari. Sithola amandla ethu kualtari. Tinopiwa simba pa aritari. Sinikezwa amandla ealtari. Ndinoda munamato wa Jesu. Ngifuna umthandazo kaJesu. Wanoti baba, Athi yana baba, vamakandipa ava laba elanginikeza bona. handivanamatire kubva panyika, Angibakhulekeli ukuthi besuke emhlabeni. asi ndinoti vachengetei varipo. Kodwa ngithi nibagcine bekhona.
chatinofanirwa kutenderana as we start. esimele sivumelane siqalisa. Whether unonamata Mwari wandinonamata kana unonamata mumwe Mwari. Ungaba ungokhonza uNkulunkulu engimkhonzayo kumbe ukhonza omunye uNkulunkulu. Patinotangira tese ndepekuti tine chatinonamata. Lapho esiqalela khona sonke ukuthi sonke sinako esikukhonzayo. Ukasashumira aritari ya Mwari wedu, Ungekela ukukhonza ialtari kaNkulunkulu wethu. uneya unoshumira. Kuthi ukuthi ulayo ialtari oyikhonzayo. Ukasaparidza aritari ya Mwari Ungekela wedu, ukuchumayeza ialtari kaNkulunkulu wethu. uneya unoparidza. Wena unayo oyikhonzayo. Ukasatenda aritari ya Mwari Ungekela wedu, ukukholwa ialtari kaNkulunkulu wethu. uneimwe ya Mwari ya Kuthi unotenda. ukuthi unayo ekholwa kiyo. Chokutanga ndechekuti kwamunotenda nezvaunotenda Okokuqala ukuthi lapho okholwa khona la lokho kokholwa khona. ndozvatati aritari. Yikho esikuqonda sisithi i-altari. This altar versus altars. Yona leyo altar isilwisana leyinye i-altar. Hatisi kuramba kuti aripo. Asiyali ukuthi akhona. There are other altars that might be there. Akhona amanye ama-altar akhona. But isu yatiri kutenda Kodwa thina esikholwa kiyo ndeya Jehova Mwari wekudenga. ekaJehova Somandla. Ndoda kuti nditi kwauri, Ngithi mina kuwe, the Hebrew God that we are talking about, Jehovah, uNkulunkulu wasiHebheru esikhuluma phezu kwakhe uYehova does not need a sacrifice or an altar akafuni altar kumbe umnikelo to survive. ukuthi ephile. But every Hebrew or a Jew Kodwa wonke umHebheru kumbe umJuda needed an altar to survive. uyafuna i-altar ukuthi ephile. Kana altar ikasavapo, I-altar ingakele kuba khona. Mwari ariko, uNkulunkulu ulokhu ekhona. Mwari ariko. Uyaba khona uNkulunkulu. But hakuna unorarama Kodwa kulophilayo asina aritari ari kushumira. la i-altar akhonza kiyo. Thank you. An altar is a place Indawo where the divine lapho ubungcwele and the human worlds meet. lobuntu buyahlangana. It is a place Indawo of interaction. eyokukhulumisana Yechomoya ekamoya nechiripanyika. la lokho kusemhlabeni. An altar does not really mean ngaphala kwechini. Ayitsho ukuthi kwakhulutho Panokhona kushayikwa chavakwa. kungaselakala okwakhiweyo. But pana Mwari wedu ndo paaritari pedu. Kodwa lapho kuloNkulunkulu wethu ikhona kule altari yethu. Saka kana ndikashaya chivako Ngingasele isakhiwa. ndikangopepuka Ngingabonga uvuka vukuzu. ndikati chandauna pana Ngithi lokho engikubonileyo lapha ndimwari nguNkulunkulu lo. ndobva ndavaka bheteri ipa. Ngihle ngiyakha ibhetheli Ndoti khonapho. surely Ngithi liqiniso the Lord uNkulunkulu is in this place, ukhona endaweni leyo. and I knew it not. Bengingazi. Thank you, Lord. An altar I-altari is a place indawo of exchange. eyokunikezana. An altar is a place Indawo of exchange. eyokunikezana. Andina simba Mwari, Anginamandla uNkulunkulu. ndoshayiwa simba, Ngiyaswela amandla. asimi baba, Kodwa wena Jehova munondipa simba. uyanginikeza amandla. An altar is a place of influence. Indawo njalo eyokunikeza i-influence. An altar is a place of empowerment. Indawo yokunikezwa amandla. An altar elevates. Iyaphakamisa. The place is built on to be sacred. Indawo ekiyo ukuthi ibe ngcwele. And it will become a habitation of spiritual Ibe things. yindawo ehlala okukamoya. Anovaka uva mumba ndiwe.
olakhayo nguwe hakuna shave rinovaka huva mukicheni. hayi akuladlozi elakha indawo Muridzi endala wekicheni ekitchen. ndiye anovaka huva yake. Umnikazi wekhichi nguye Apedza oyakhayo kuvaka huva yake, eseqedile ukwakha opfugamira chaavaka, seguqela lokho akhileyo owombera kune chaavaka, eqakezele kuloko akho oti akhileyo vana vakufamba, uthi abantwana sebehamba huva haidhiraivhe bhasi, kanti yona indawo leyo huva haidhiraivhe motokari. ayidrayive imoto But chandavaka kodwa lokho engokwakhileyo ndikadedicata kuna Mwari, ngingadediketa it kuNkulunkulu becomes a sacred place. kuba indawo engcwelekile Yandiri kuti Mwari wangu engithi Jehova wami tinosangana. siyohlangana khona. Hallelujah. Thank you. We need to agree that there are two systems. Siyavumelana ukuthi kulama system amambili. System ya Cain, system ya Abel. I-system kaCain le system kaAbela. Inobayira chomoria ne inobayira mbudzana. Eyinye enikeza umbhida laleyo enikeza imvana. There are two systems. Ayi ngama systems amambili. Ya Abraham ne ya Lot. Eka Abraham le kaLot. They both lived in tents. Zonke zihlala kumathenti. Abraham was looking for a city Wayedinga idolobha. whose builder and maker is God. Lo makhiwayo enguNkulunkulu. Lot was looking for a city Kanti noLothi wayedinga idolobha whose builder was men elaliyakhiwe ngabantu and destroyed by God. njalo libhidliswa nguNkulunkulu. Chakakonana Lot na Abraham, their difference Okwenza ukuthi behlukane bebabili is not in their tents. hatshi amatenti abo Vairarama nokugara vese mumatende. bebephila behlala bonke ematentini. Tende zvinoreva chinhu chine tambo nesimbi dzinosapota. Itenti itsho lokho kukakwayo. Altar haisapotwe inosapota. I-altar kayisapoti iyasapota Altar haitsigirwe inotsigira. kanti ayisekelwa iyasekela Altar haibatsirwe inobatsira. kanti ayincedisi iyancedisa. Saka chakasiyana Loti na Abraham. Okuchiyana uLoti lo-Abraham Lot haana kuzovaka oritari. uLoti kazange akhe i-altari. Ndosaka panoperera Lot akapera ari mubako nezvinhu zvake zvese. Yikho ephelele sembalweni lezinto zakhe zonke. But akavaka aritari nyika nokuzara kwayo. Kodwa owakhe i-altari Ndeya baba vokutenda Abrahama. kababu Abraham Nokuti vane chavakavaka. ngoba unakho Vane akwakhayo chavakamisikidza. unakho akumisikizayo. Hallelujah. Two systems. Amasystem amambili. Kune vaIjipita vari munyika yavo Abagibhita elizweni labo. navaIsraeri vakauya imo. Labasirayeli ababuye eGoshen VaIsraeri vasati vabuda, bengakaphumi pane matambudziko 10 anofanirwa kuwira nyika iyi. kule ndubiko ezintshumi ezimele ziwelele lelizwe. Matambudziko aiwira Ijipita. Lezo ndubo ezazibuya kuGibhita. Iaritari mbiri dziri kurwisana. I-altar ezimbili Vanhu ezilwisanayo. ava vasati vaenda, Abantu laba bengakahambi. aritari ngadzimbopedzerana. I-altar lizike zile. Vanhu ava vasati vabuda, Abantu bengakathuthi. aritari ngadzimbopedzerana. I-altar izike zilwisane. Imwe inofanirwa kuzobvuma Enye imele ivume kuti ngavaende zvavo, ukuthi kabaqhubeke nokuti behambe mhando yaMwari uyu ngoba untayiphi wakasiyana navavamwe vaMwari. uyachiyana lobonye Mhando uNkulunkulu. yaMwari uyu Uhlobo lukaNkulunkulu lo unonzwa Faro akuti rova iroti. uyesu ufaro sithi hambani. Varume tikati altar versus altar Singathi i-altar ilisana le-altar haisi nyaya yokutsveterana. ayisondaba yokuthi Musangano uno ndiri kutenda kuti lo mhlangano ngiyakholwa ukuthi tikati versus singathi versus tati jambanja, sokulwiwa tikati versus singathi versus tati zvisingade zvisingade, sithi kusala tikati versus singathi versus tati zvikaisa musoro isi musoro, singabeka ikhanda lathi tikati ikhanda versus singathi versus tiri kuti isusu naMwari wedu thina noNkulunkulu we wethu are more than conquerors. singabanqobi Tikati versus singathi versus tiri kuti Dynamos versus Highland. awu umachilimoya lo Dynamos Timu dzapanyika
ziyakhangelana zine possibility kule possibility of a draw. ukuthi kungaba le draw But kodwa leyi le esikhuluma ngayo le esikhuluma ngayo leyi ayinano drawer. ayila draw le Ayinano drawer. ayila draw le Listen to me. lalela wena We are not moving asihambi from defeat to victory. ekunqotshweni I am not moving angisuki from defeat to victory. ekunqotshweni But I kuyonqoba am moving ngiyahamba from glory ku-glory to glory. kuziya ku-glory From victory ekunqobeni to another victory. siya kunqoba From one level kwenye level to another level. sisenya kwesinye isigaba hallelujah hallelujah I am a system mairi. ngama-system amambili Jesu anosvika muCesarea Philippi. ujesu yafika kuCesarea Mune Philippi system irimo yezvinamata. okule system yekukhuleka Anobva atimo uthi yena pamusoro peruware. phezu kodwala I will build ngiyakha my church, ibandla and the lami gates of hell yebo amasango will not prevail. esoke inqobe Vana baba nanamai vangu, obaba nabomama isu hatidi vatendi vanobva panyika asifuna amakholwa asuke emhlabeni vachimhanya kudenga. begijima ezulwini Denga is not a refugee camp. izulu kaso-refugee camp Inoti vatiza nhamo panyika. abantu balekele Vanonohwanda mudenga. beyocatshela khona Vabayiwa nezvinhu pano. abahlathwe ulutho Vanoti tinozorora ikoko. bethi siyophumula khonale Isu tinoti kana vakundi asithi nxa banqobi vachinge vopinda. sebengena Kana vakundi abanqobi isho ndinoda nkulunkulu ngiyafuna kuva mumwe wavo. ukuthi ngiwe ngomunye wabo Pane nharo ipapo lapho kule nkani ndo panogadzikwa chechi. kulapho kufuna Pane ibandla nharo ipapo okule nkani varoyi varipo. abathakathi bekhona Gadzikai chechi ipapo. bekani ibandla khonapho N'anga dziripo. izinyanga sikhona Gadzikai chechi ipapo. ichechi khonapho Masatanista aripo. abasataniste Varume khona musapa preeminence. eyakhonapho Musakudza kupfuura zvaanogona. lingabaphakamise kwesigaba esingasikho vamamonya ipapo Ipapo khonapho kana achita achatadzisa musangano uno masatanista ari kunyepa. Zviri kutozobhoka shudhu pamusangano uno. tisanqoba Zviri khonapho kutozoita pamusangano uno. kuyayenza lapha Watotanga nhasi uno haudzokere kumba. wena uqalile Zvisina kuita zvakavimbiswa. izinto zingahambanga Zvakavimbiswa zvinoitika. kuyayenzakala hallelujah thank you lord reba shanda Pauro anopinda mune imwe temberi. upaulo siyangena kwenye itempele Anoti zvekunamata ndazviona munozvidai. uthi okokukhuleka ngiyabona liyakusilela But ndaita kusisa problem nezviri paatari yenyu. kodwa ngile problem laloko ku-altari yenyu Atari yenyu yakanzi kuna Mwari i-altari yenyu ilotsha ukuthi kunkulunkulu asingazikanwe. ongazakaliyo Isu manje paaritari yedu thina kuleyo altari yethu atinamate chisingazikanwe. khuleka ongazwakaliyo Tinonamata Jehovah. siyakhuleka ujehova Atinamate priest. athi umprofita Atinamate prophet. athi umprofita Atinamate papa. athi upapa Tinonamata Jesu. sikhuleka ujesu Tinonamata Jesu. sikhuleka ujesu Andisi mwana wa prophet. ansomntana Kuna vose kamprofita vakamugamuchira. hayi kulaba abamuyamukelayo Kusanganisira na prophet. kuthi ukuthi lo profeti Kusanganisira na bishop. lo bhishopi Wakavapa simba wabanikeza amandla rekuti vanzivane elokuthi bethiwa ngabantwana vana vaMwari. abantwana bekankulunkulu rabashanda labasara bakhimanda labosh thank you lord reiki Chausingazive ongaziyo ndo chatinoparidza. yiko esikuchumayelayo It's not every truth that sets people free, iqiniso elikukhululayo but it is the truth that you know. iqiniso laziyo hallelujah Not every truth, hathi iqiniso lonke but the truth you know. kodwa iqiniso laziyo That's why Jesus said, you shall know the truth. yikho ujesu uthi liza kuba kwazi And the iqiniso truth leqiniso langikhona will set you free. liza likhulula Usakumbuka kana taisa musoro pamamonya ipapo. nxa sesibeke amakhanda kumamonya khonapho Usati ko zviri kuitirwei. ungathi sekwenzelwani Handisirini ndakati verses ndibaba. ansime ngathi verses
because vari ngumdala kuti chibhakera ngumdala othi isibhakela nyaya kupurura marokwe muchingoti amenu zvichaita kana zvada kana zvazoda nguva yaJehovha kana yada varume nguva yacho kana yada baba vako iwewe vakada kudhara pakuda mumwe munhu anoti from the days of John the Baptist until now the kingdom of our God suffered the violence, but there is a generation that God is raising up, a generation of violent people. Hallelujah. Hallelujah. Aurare uchinge munhu akarara mushe awulali usuthi umdelele ku iwo vana vachirohwa nemamhepo bona abantwana bechawa ngezivungu uchingoti Lord yes Jesus Lord asati akurohwa mushe akakukiya zvakanaka unomuka ukati Jesu unenge Peter avakunyura anoti ndavakunyura. Hallelujah. Empowered by the altar. Listen to me. Lalela wena. The strength of your altar determines how strong you are. The strength of your altar determines how strong you are. And listen to me. My altars are paviri. It's either the altar is for you or it is working against you. It's either altar is for you or it's working against you. Ukaona vanhu vaumba kaortari kavo haikona kuita kekufungidzira kuti vari kundirongera yakanaka. It might be working against you. But listen to me. Greater is he. Greater is he who is in me than he who is in the world. And if God be for us, who can be against us? Hallelujah. My brother, your altar has ability to define you and set you apart, pulling you into spiritual greatness. Your altar has ability to pull you into spiritual greatness. Thank you, Lord. Shasha yaverengwa nomuchinda uyu murume anonzi Gideon. Tiri kusangana naye zvinhu zvisina kumira mushe. Israeri achioneswa moto navamidiani. But nditswe hama dzangu, Bible rati they were made poor. The devil makes sure that the church is so poor. Yekuti zvese zvinoitwa whether ivhasi remuchechi whether imicrophone inoda kuitwa mudeme whether kutenga dhuku yamaipasta whether kutenga shuga inoda mudeme ngatibatanidzei isystem yasatani yekumeka sure kuti chechi inotambura, yekuti ngativake pay one chechi ine manumbers atinawo inotadza kurivaka Mwari asingagare pasi apa Mwari haana iwe nemvura
uNkulunkulu kanethwa lelizulu mwari haatswe nezuva akatshiswa lilanga ndiye muridzi nguye umnikazi kodwa lina liyehluleka Satan anomeka sure uyameka sure but inoda ma-resources lapho esifuna ama-resources atimawane asiwathole nganga izinyanga ziri provided zilazo izinto azvinetse shasha akunhluphi ingcwele yabva kunzvimbo dzinodhura ovela ebhorodelo okudurayo kubvisa shangu ukuthi ekhiphe izicathulo ichipinda muimba yeng'anga engena edukudukwini ichisiya makwati imo ichiza imali khonapho but zvinonetsa kusonto kodwa kuyahlupha echechi kubvisa offering ukuthi khiphe i-offering they were so poor bese bengabayanga bhayibhili rinoti vaigara mumapako ibhayibhili lithi babehlala embalweni zvinhu zvisina kumira mushe izinto zingamanga kuhle ndopaunoona shasha inonzi Gideon kulapho ubona ingcwele okuthiwa ngugidiyoni yakahwandawo payakahwanda la icatshile isebenza iri kukuya akhonapho iyaxola Gideon paari kukuya gudiyoni exola. My God is calling Gideon uNkulunkulu uyambiza from survival ekusukola lapho aphila khona to significance. ukuthi eye phezulu. God is calling Gideon Uyambiza uGidiyoni kwete kungoita ka system ke survival hathi ukuthi ebe le system ye survival kekuthi ndikakuya ukuthi ngingaqola ameno ndikasabathwa angikwazi ukuthi ngingasoze mwari mbanjwe vari kuda kuenda naye to a significant position. ukuhamba laye kwendaweni esigaba esiphezulu. Reka nditi amai nababa mauya kumsangano uno. Ithi mama lo baba ubuyele God is emhlabeni. calling you for something greater. uNkulunkulu uyakubizela God is calling okuphezulu. you for something greater. Uyakubizela okwephezulu. Hallelujah. My God. Amathango Zihlobo nzara indlala iri kwa Israel. eku-Israel Ayisi yokuthi Israel ayisoyo ukuthi u-Israel ana a powerful army. akala impi Ayisi a powerful army. ayisoyo ukuthi kalampi But ndeye aritari dzakushumirwa naIsrael. kodwa nge-altari. Israel haadi kuva ne powerful army. u-Israel kafuni powerful impi Anoda kuva ne powerful altar. kumele ebe le-altari Atirwe nenyama neropa. elamili ngenyama Asithi legazi norwa nemweya kodwa le moya yemuchadenga. eyabhakabhakayo For our weapons ngoba izikhali zethu are not carnal, azizo but they zenyama are mighty kodwa ngezamandla through God to kuNkulunkulu the pulling down ukuthi ziyehlise sibhizise of stronghold. Mvura yekwaIsrael amanzi kaIsrael ayinaye nokuthi weather yakanaka. izulu lankhona kalini ngoba iweather i-right. Yes, Mvura yekwaIsrael izulu lika-Israel neupfumi hwavo le notho yabo unofamba mushe kana vari right namwari wavo. kuyahamba kakahle kamnandi nxa be-right lo Zvoreva nkulunkulu kuti nyangwe weather yakaipa kutsho ukuthi nomumo omkhathi nxa aritari inoprosper vanhu muweather yakaipa. yaprosper abantu Ndati muZimbabwe yakadai izimbabwe imwe kanje vanoziva mwari wavo abazi unkulunkulu wabo vachaita mabasa bayenza makuru umsebenzi emkhulu esimba. awamandla. Yes, Mwari aiti Israel kana atatsa. unkulunkulu wayesithi nxa u-Israyeli engawona Bhaibhiri pataverenga ibhayibhili lapho esibale khona right mwari wakamutsa muprofita lithi unkulunkulu wavusa umprofita kurudzi rwakadzvanyirirwa kuzizwe ekade
runoda an army general, army commander. lifuna u-army general or u-army commander. But mngari ari kuti kwavari. Kodwa uNkulunkulu uthi kibo, Your problem is not natural but spiritual. udubo lwenyu alisolo kanyama kodwa Problem yenyu lukamoya. ayisi zvamuri kuona. Udubo lwenyu asolo kokubonayo Problem yenyu iri spiritual. ngekamoya. So mprofita akamutswa. Umprofita engavuzwa Otuka Israel. ebese khokhela Dzoka kuna Mwari. Israel woza Because kuNkulunkulu. mando yavaprofita ava. Uhlobo labaprofita laba Avasana bata mota. abasoba bamba imota laba. Mando yavaprofita ava. Aba baprofita laba Avasana bata imba. obamba indlu yakho, Avasana bata mkadzi wako. obamba umfazi wakho, Bata mkadzi wako. bamba Uchabata mkadzi womunhu ukarowa. uzabamba omunye ungawuchawa. Mando yavaprofita. Abaprofita laba Vanonongedzera chivi. bayakhomba isono. Chechi haichada kunongedzerwa chake. Ibandla kalisafuna ukuthi likhonjwe Chechi inoda okubi. kuti uropafadzwe. Ifuna ukuthi ubusiswe, Ukomborerwe. uyenzele kahle. Kamuchira chaunoda. uJehova Kamuchira kwenkhokhela chaunoda. kuzaba kuhle. Kamuchira chauri kuda. Yamukela Bata. Zvi. ubambe Unopurruka nendeke iwewe. uzaphapha Ndiri kuona uchipurruka nendeke. ngiyakubona uphapha ngendiza Apa hausi kuudzwa manje. lapha utshelo Kuti zvimwe ndege inoda kutengwa ticket. Enda imotenga ukuthi ticket. indiza mchina ifuna iticket. Vamwe muri kuti uchaenda kunze hatina kana passport. Abanye kutwalizaya out awulani nepassport. Zvimwe zvinoda preparation yako Omunye iwewe. ufuna preparation yakho. Mando yavaprofita. Uhlobo labaprofita laba Vanodzosera Israel kuna Mwari. bayabisela Israel kuNkulunkulu. Mutumwa paanowanikidza Gideon. Isithunywa sibona uGideon Anoti kaziwa. uthi sakubona Murume ndoda weumare. yobuqawe. Izvi ndiri kuona murume akawanda. Kanti khonapho sibona umuntu ocatshileyo Achikuya zvaari kukuya. eqola. Mutumwa washo anoti kaziwa. Kodwa ingilosi ithi Murume sakubona weumare. ndoda yobuqawe. Listen to me. Lalela kimi. Kuna Gideon ndopa unonzwa achiti. uGideon kulapho zesithi Ndiri weimba yeurombo diki yaManase. ngingowendlu encane kaManase. Atanga kupa an excuse. Seqalisa ukunikeza i-excuse. Listen to me. Lalela wena. An excuse. I-excuse. An excuse I-excuse. is a lie. Hayi ngamanga. Is a lie. Ngamanga. Wrapped with explanation. Ayabe egoqolele le explanation. An excuse I-excuse. is a lie Yi-lie. with a lot of explanations. Elama explanation kumbe ingcazelo enenge. I can't do it Ngingeke ngakwenza. because ndokakama. Ngenxa yokuthi ngiyagagaza. Akagadzira rurimi. Owalungisa ulimi Anopa zvokutaura. uyanikeza kokukhuluma. Akagadzira rurimi. Owalungisa ulimi Anopa nyaya. uyanikeza indaba. Oh my God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Mwari ndinomuda hama dzangu. Yes, thank you. Mwari ndinomuda. Ngiyamthanda uNkulunkulu. Israel. Yebo Israel. Things that happened to you, Gideon. Izinto ezayenzakala kuwe Gideon. They just define what happened to you. Ziyatshengisa okwenzakalayo. Things that have happened to you. Okwenzakala kuwe It's just a definition of what has happened. ingcazelo yokwenzakeleyo. What lies behind us Ikwini okusangemuva kethu. and what lies ahead of us Laloko kuphambi kwana kwethu cannot be compared akungeke to what kwatshengiswa lies in us. kulaloko kuphakathi kithi. Awuyenzanise zvakaitika nezuro Awulinganise okwenzakala izolo nekwandiri kuendeswa naMwari. lalapho engiziya nguNkulunkulu. Awuyenzanise zvakaitika Kawulinganise okwenzakalayo nezviri kuda kuitwa naMwari. laloko kufuna ukwenza nguNkulunkulu. Listen to me. Lalela kimi wena. Your past Impast yakho inhaka yawakagamuchira. ayilifa osalutholayo.
But you can be a parent for your future. Kodwa wena ungaba ngumzali wala kusasa lakho. You can be a parent for your tomorrow. Ungaba ngumzali wala kusasa lakho. Usaramba uchithi nezuro. Ungalali ukhokungeloka Tanga ukuthi ndakuprepare the tomorrow I want. qala ukuthi sengilungisela kusasa engilifunayo. Gideon, you are a mighty man of valor. Wena Gideon ulindoda loqabwe. You are a mighty man of valor. Uyiqawe wena. You are a mighty man of valor. Uliqawe. Awusizwa unofunga. Awusikho lokucabangayo. Awusizwa unotaurwa navanhu. Awusikho ukukhuluma Urisha ngabantu. ndinoziva Mwari wako. Uyikho engikwaziyo mina uNkulunkulu wakho. Ukatsvaga perception yavanhu about you. Ungadinga ukuthi abantu bathini ngawe. Vamwe vari pano havasi macandidates edenga. Abanye abalapha kasoma candidates ezulu la. Ndozvatofunga. Yikho esikucabangayo. Vamwe vari pano vanopinda apa. Abanye lapha abasoze bengene. Ndozvatofunga. Ayi yikho esikucabangayo. But kudenga manje Ezulwini kodwa haisi nyaya yeperception yavanhu. ayisondaba yemicabango yabantu. Nokuti iye anotiziva. Ngoba yena uyasazi qobolo Jeremiah yethu. says, uJeremiah uthi yena. I know the plans that I have for you. Yazi inhlelo enginazo zakho. Plans not to harm you, Inhlelo but to zokungakubhidlisi. give you an expected end. Kodwa ezokukunika To give you an end that you expect. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you. Gideon, Yebo Gideon paudzwa nyaya yekuti iwewe etshela indaba yokuthi wena uri kuzorwira rudzi. uzolwela isizwe Shasha ingcwele. payakaona kuti munhu haasi ordinary, Isibonile ukuthi umuntu lo kaso ordinary ndopa ombonayo. yati mirai pano, Wathi mana khonapha ndiri kutsoka, nyabuya. mirai pano, Mana khonapha hatiite zvokumhanya mirai apa. asigijimi mana. Ndopa yanouya nembudzana Wabuya lemvana nezvingwa zvisina mbiriso, lesinkwa esingelambiliso. ikati zvamandiudza izvi Wathi loko ntshelileyo zvinokodzera kuyafanela kuti mutore izvi. ukuthi uthabathe. Mutumwa akati bodo, Isithunywa sathi hachi isa padombo, fake elitsheni wena. isa padombo apo. Fake elitsheni. Ndopa atora tsvimbo, Wathabatha induku. ndopa anongedza apo Waqonda le nduku. moto kubva kudenga, Izulu ezulwini ndopa wanatsa kwakunomlilo. chibayiro. Wathatha isihlatshelo. Teerera uone Lalela ubone. Gideon Gideon wadiscover chimwe chinhu. usebona olunye ulutho. I am powered by the altar. Senginamandla nge-altar. I am powered by the altar. Sengilamandla nge-altar. Ndinotoda aritari Sengifuna i-altar. kuti ndibve kuva ordinary Ukuthi ngingabi ndiende ordinary. kulevel iri higher. Ngiye kwenye level. Yes. Yes. Gideon, Yebo Gideon. bhaibheri rinoti akavaka aritari yajehovha. iBhayibheli lithi wakha i-altari kaJehova. Ndobva afunga Wacabanga njalo. akati kumba kwababa Wathi endlini kababa kune zviriko, kukhona engihlala ngubona. kune zviriko. Kulezinto engizibonayo. Usanakidzwa uri pane vanhu, Ungacazi usebantwini wena. ukabatwa naMwari pane vanhu usanakidzwa. Ungabanjwa uNkulunkulu ebantwini ungacazeli. Kurumidza kufunga kumba kwababa, Gijimela endlini kayihlo. kuti kumba kwababa kune Ukuthi endlini kayihlo kunani. mamhepo ekumba kwababa unoaziva zve. Okukhona ngale. Zvakanzi kumba kwababa uku Wathi endlini kababa. kune aritari yaBhaari, Kule altari kaBhahari. kune aritari yaBhaari. Kule altari kaBhali. Ndokubva iyo shasha yaenda, Yona ingcwele yasihamba. ndokubva yaenda usiku, Wahamba ebusuku. ndobva yanopunza aritari yaBhaari. Wayobhidlisa i-altari kayise. Apunza aritari yaBhaari. Ese ibhidlisile. Mangwana kuchiedza, Izulu ekuseni. the Midianites were so sure Abamidianite bebekwazi kuti ndiGideon. ukuthi nguGideon. Mamuona sei usiku? Limbone njani ebusuku? NdiGideon. nguGideon. Apunza usiku mazviona sei? Yena ubhidlise ebusuku limbone njani? Zvatiri kuita tiri parufaro, Esikuyenza serufaro. kunyika yomwe yavari kutiona, Kukamoya kunyika bayabona. yomwe yavari kutiona, Bayabona kukamoya. vari kutoona kuti izvozvi tatosunga izvozvi. Bayabona ukuthi sesibopha. Madhimoni ari kutoona
kuti wasunga bheki wauya amadimoni ayabona ukuthi sibophile ari kutoona kuti wabva kumusha wauya pano uyabona ukuthi susukile ekhaya sulapha ndosaka imwe mari yekuuya yainetsa yikho enye imali yokubuya lapha ihlupha ndosaka zvimwe zvekuronga zvaishupa okunye kokuhlela bekuhlupha wakanga watoona bese kubonile kuti pane chakunoitika ukuthi kukhona okulungiswayo ndiGidiyoni uyu nguGidiyoni kuphela mangwana sasa ekuseni ndobva vaenda bafika nababa kuyise Joashi ndiye apunza kanti uyise uJoashi nguye zanzi Joashi tipe mwana wako sinikeza indodana yakho tipe mwana wako sinikeza indodana toda yakho kuuraya sifuna ukumbulala Joashi akati nyaya ndei wathi indaba ngeyani zvakanzi aputsa aritari yaBhari ubhidlise ialtari kaBhali Bhari uyu anoshupa uyu kanti lawo Bhali uyahlupha lo Bhari uBhali vaitenda kuti ndiye mwari wefertility babekholwa ukuthi nguyuna uNkulunkulu wefertility wekuti mukarima okuthi lingalima munokoweswa naye liyena uyenza ukuthi livune kuberekwa kwavana lokuzalwa kwabantwana connected kuna Bhari na Ashera connected kuBhali lo cheo ndosaka ikhona ndosaka Elijah uElijah akati mvura hainaye wathi izulu lisoke line aiedza kuvaudza ubezama ukubatshengisa kana muchiti ndiye anoita kuti zviite ukuthi nxa lithembele ndakuudza anomisa sengitshela omisayo haisi kuzouya ayisozibuya izulu vaitenda zvakare kuti anoita zvemheni babekholwa njalo ukuthi okombani uyakwazi zvemoto okukamlilo vakabva vati Elijah anoti bathi uElijah uthi yena nyaya dzedu itu indaba zethu zimbili mwari anopindura nemoto uNkulunkulu ophendula lo uye mlilo anounza mvura njalo oletha izulu tipedzerane ipapo siqedelane khonapho paunofunga kuti uri mwari ipapo lapho ucabanga ukuthi tipedzerane ipapo siqedelane khonapho Bhari uyu uBhali anonzi naJoashi uthiwa nguJoashi ko imi manetseka nei kanti lina selihlutshwe yikuyini kana nxa Bhari uBhali ari mwari enguNkulunkulu kana Bhari nxa uBhali ari mwari enguNkulunkulu achiitwa hunhu hwakadai esenzwa ulutho oluhle wekuputsirwa aritari elokuthi ialtari yakhe yabhidlizwa mwana wangu haurayiwe umntanami mina soke iye bulawa ane aritari yakadona yena lo ole altari ngarwe hondo yearitari yena yake elwe impi yakhe ane aritari yakadona ole altari wileyo ngarwe hondo yake akalwe impi yakhe usarwira madhimoni ngako ungalwela amadimoni ngazani ane ngawakho aritari yadonekwa ole altari ubhidlisiweyo usarwira varoyi kunge unoroya ungalwela abathakathi ane aritari yadonetswa ole altari ebhidlisiweyo usarwira pfambi kunge pfambi ungalwela kunge ndiwe une aritari yadonetswa ngole altari ane ewileyo aritari ole yadonetswa altari ewisiliweyo ndiye ngarwire aritari yake ngalwela ialtari yakhe yes varume vaMidiyani amadoda amamidiyani vari kuhaya vanhu bayahaya abantu vekuti vazorwa ukuthi bebuye but mwari wandinonamata kodwa uNkulunkulu namwari esimkhonza wandinoparidza lo nkulunkulu engimchumayeza haadi iwewe kafuni wena kurwa hondo dzake ukuthi ulwe impi yakhe nokuti akambonopinda mune imwe yetemberi wake wangena kwenye itempeli temberi ino umwe mwari ari paaritari itempeli kade lomunye uNkulunkulu okade anonzi Dagoni othiwa ngudagoni ndobva yanosiyiwa iareka yachiwa ndokubva vese vaenda kumba bonke babuyela ngekhaya vachinodzoka mangwana bephendukela kusasa aritari dzinoro ialtari ziyalwa aritari dzinorovana ziyachayana musina vanhu varimo kungelabantu aritari dzega dzinorovana zodwa ziyachayana kusvika makuseni mwari akadona
Ekseni uDagoni ba. Kune vane mhando yaMwari anomiswa navanhu. Kulalabo abalohlobo lukaNkulunkulu owiswa lapha. Isi Mwari wedu amiswe navanhu. Owethu kamiswa ngabantu. Anozvimiririra. Uyazimela yedwa. Ndiri kuti hondo dzako iwewe. Impi yakho. Mwari wedu anozvimiririra. uJehova wethu Muimbi uyazimelela. wechipostori anodaro. Umhlabeleli wesipostori yacho. Anoti Mwari muri zuva redu. Uthi ulilanga lethu. Atitsitye hondo dzedu. Asehlabi impi zethu. Nokuti dzose dzinokundwa newe. Zonke zinqotshwa nguwe. Atitye vana baba. Asesabi bobaba. Vanouya kuzorwa newe. Ababuya ukuzolwa nawe. Nenzira imwe chete. Ngendlela Vati yodwa. pavanobva pauri. Nxa besuka kuwe. Vanobva nenzira nomwe. Bayasuka ngenhlangothi ezinengi. Usavhundutsirwa mwana wamai. Ungethuswa mntakamama. Aritari inochengeta. I-altari You iyagcina. are powered by the altar. Unikwa amandla i-altari. You are not an ordinary somebody. Awusomuntukazana. Utoriwo monya pauri ipapo. Uyimonya khonapho. Nokuda kwearitari yawakatenda. Ngenxa ye-altari Nokuda kwearitari yawakatenda. ngenxa ye-altari Nokuda kwearitari yawakatenda. ngenxa ye-altari wakholwa kiyo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Gideon anenaro. uGideon ulenkani. Anondoipunza. Uthi ngiyayibhidlisa. Ndobva apunza zvimapoles zvaashera. Waqala ngokungama-poles konke. Pole raashera ino. Mapoles aye pole dancing. Ngokungama-pole lokuyana ukuthola kuma-night club lokuyana. Then riri kupiko poi. Kanti ingaphi ipole? Riri kwababa vaGideon. Ikuyise kaGideon. Kuna mamwe maaritari ari muchechi. Kulamanye ama-altari ebandleni Asingafanirwe kuregwa nokuti ari musonga. angamelanga ukuthi ayekele ngenxa yokuthi asecaweni. Runa muchechi. Enye zonke etholakala Unoona echechi. kuti ruri kubackyard kwababa. Uyathola ukuthi kuku-backyard kababa. Ruri kuseri kwababa. Kuku-backyard kababa. Yes. Yes. Ai. Paula shera ivi. Ipole likalishela. Harite sante nokuti riri kuseri kweimba yababa waGideon. Alisoze libe nhle ngenxa yokuthi Haringori Paula shera. Paul kaashera kuphela. Uroyi ukaitika muchechi uroyi. Ubuthakathi bungayenzakala ebandleni. Ukaitwa kunyika uroyi. Bungayenzakala Unganga ukaitwa muchechi unganga. ubunyanga bungenzakala echechi bunyanga kuphela. Noma umuntu egqoka isutu. Ati vake imwe aritari. Asakhe enye altari. Imwe isati yapunzwa. Enye ingakabhidliswa. Ati vake aritari mbili. Asiyakhe ezimbili. Imwe ngayipunzwe. Enye kayibhidliswe. Imwe Kayibhidliswe. Imwe ngayipunzwe. Enye kayibhidliswe. Rimwe jelasi risina basa. Elinye Imwe lisebenza. ngayibunzwe. Kalibhidliswe. Kuti imwe igovakwa. Ukuthi elinye liyakhe. Ngati kumwe kuzvikudza. Okunye ukuziphakamisa. Ukuthi sakhe enye Kumwe altari. kunyima kuri muchechi. Okunye ukuncitha Kumwe ebeyateni. ngakupunzwe. Okunye kakubhidliswe. Tivake imwe aritari. Yakhe i-altari. Kumwe kusatendana kuri muchechi. Okunye ukungakholwana ebandleni. Kumwe watomweya. Ngumoya. Uri imwe ngaripunzwe. Enye i-altari Imwe kayibhidliswe. aritari Enye ivakwe. yakhiwe. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Atisanganise. Asihlanganisi Atite madoda. maaritari mairi. Asibi lama-altari amabili. Atisanganise. Asihlanganisi Mwari madoda. ngave mwari. uNkulunkulu kabe nguNkulunkulu. Joshua anoti nhayi varume. uJoshua uthi madoda. Mucharamba muine mifungo miviri. Lizabalongolile imicabango emibili. Kusvikira rini. Kuze kube nini? Kana pari ari mwari. Nxa upare nguNkulunkulu. Kana matwe. Akathunyiswe. Kana Jehova ari Nxa mwari. uJehova nguNkulunkulu. Kana matwe. Akathunyiswe. Ada zvekunamata. Ofuna okokukhonza. Ngaite zvekunamata. Kayenza okokukhonza. Thank you. Thank you. Thank you. Machira acho. Amalembu ankhona. Machira Amalembu aipiswa kudhara. ayechiswa kudala. FM I-FM yakura iye zvinezvi kupfuura kudhara.
sikhulile kathesi ukwedlula kudala vakudhara vashoma vaipisa machira acho abakudala bebechisa amalembu vakawanda vamachira acho ari kupi laba abanengi kanti amalembu ankhona angaphi aripi machira acho angaphi amalembu nekwe dzacho dziripi kungaphi lokho konke mishonga yeraki iripi imithi elakhi ingaphi zvikwambo nezvidhodha mudhara Othikoloji zvaishandiswa zviri kupi likuchiye ngaphi unotutana netunhu twako so uyathutha izinto wotransfeya utransfer chechi yedu haijoinwe ichechi yetu kayijoyini kunotendevukwa kuyaphendukwa hatitaure zvimwe tisati tataura about repentance khuluma okunye singakakhuluma and ukuphenduka about 10 i-about 10 uchiye ndati kwezo zviripi zviro zvacho kungaphi zvakaendepi kwayaphi ndosaka muchechi baba yikho ebandleni baba mune vane mabhotoro amafuta izvozvizvi bakhona balamabhondlela amafutha vauya nawo parufaro pano abalawo erufaro khona vanenge vachitozora-zora vamwe ipo pano ababegcoba abanye khona vamwe vanouya nezvimvura-mvura ababanye babuya lamanzi vachitomwisa-mwisa vamwe pano banathisa abanye usaita tsika yakaipa ungenza umkhubo omubi yekuuya pamusangano kuzonwiswa mvura noumwe eyokubuya emhlanganeni kuzonathiswa amanzi ngomunye isu zvatinotenda thina esikukholwayo muchaisa mavoko siyobeka izandla pamusoro pavanorwara abagulayo nezita rajesu ngegama likajesu haleluya haleluya sei mabhodhoro edoro tichizongoaona kungani amambhodlela awotshwala siwabona pakurongedzwa nokutsvairwa kwemushauno nxa lapha sokulungiswa sokuthanyelwa tisingaona anotendeuka achikanda doro racho singaboni obuya lotshwala lwangikhona ezoluchiya ngawo kutenderera mumatende zvinobuda ungabhoda ematentini okuphumayo mubvunzo wangu woti kana zvichiuya pano umbuzo wami uthi nxa kubuya lapha pane chaunga nezhizha revafundisi okulabafundisi abanengi kangaka kokuzoti pana pastor 1 kanti lapho kulopastor oyedwa ke akakombwa nezvingani paari ipapo yena ugontsholeze ngokungake but tiri kuti vana baba nanamai sithi bobaba labo kana mama taakuda kuvaka aritari yamwari sifuna ukwakha i-altari imwe aritari kaJehova ngaipwanywe enye i-altari imwe kayife aritari ngaipwanywe enye i-altari tiri kayife kutoita chambanja izvozvi esiyenza ijamba hatisi jakatezi kukumbira asiceli ndosaka tauya izvozvi ikwe sibuyile kathesi hatina kupuhwa madhete ekuuya pano nhasi nasatani asinikanga ngamadhethe okubuya lapha takazvipa kusatani patinoda kuuya sasinikeza lapho esifuna tikauya ukuya patinoda sabuya sifuna vakaseta programu tisu abasethi iprogram saka iyesu vene veprogramu thina abanikazi beprogram ita zvokubata simbi yako sesibambe isimbi woti yakho ndakuenda kumba kwababa uthi vangu sengisiya kubaba wami ndonopwanya ndeka sengiyodidliza ngedwa yes zvimwe zviri kukunetsa izvozvizvi okunye okukuhluphayo ukatevera kumba kwenyu ungalandela endlini yenu unotoona kanhoro uno uyabona ingcazelo kari kuitika ekuyenzakalayo toda umwe munhu anongocheuka kuti funa omunye umuntu ophonga uphenduka ethi yena toda kutanga ndadzira neiyo funa ukudila ngalokhu yakho tozoya togadzira bese zvikanaka sibuya sizolungisa toda lokho vanhu vane nharo vanoti ingaitiswe abantu abalenkana abathi mapouls aashera ngaabvunzwe amapouls kashera kadilizwe zvekunge muchechi muchauya vanhu vakashama okuthi echechi kungabuze sokubuya abantu vari papaul raashera abakupaul kaashera zvonge vanhu vachafamba vakashama ungathi abantu bengahamba vachiuya kuchechi bona bebuya echechi tichinyaradzana namashoko thina siduduzana ngamazwi kupfeka hakuna basa ukugqoka kula msebenzi chine basa moyo womunhu okulo msebenzi ngumoya hakuna moyo usina nyama akula moya ongela nyama moyo wese uri panyama wonke umoya wonke moyo usenyameni wese une muviri wonke umoya muviri wacho ngaufukitswezve umzimba wakhona umakufu thank you lord ndinzwei vana baba yikho yini chirungu hakusi kunamata isikiwa asikokuthandaza chirungu hakusi kunamata isikiwa asikokuthandaza iculture iculture yes haikona
vanhu vatema vanonetsera chinhu 1 abantu abansundu bahlupheka ulutho olulodwa vakada zvechirungu bangafuna okwesikhiwa vanopfuura varungu bayedlula amakhiwa zvekuti varungu vanotoshamisika kuti izvi atikundawo amakhiwa la bayamangala ukuthi ha lokho chirungu ichi chazopindirirawo lokho asikwazi lokho hembe dzine muko nekwadzinopfekerwa izigqoko zile ndawo kana uchienda kudhina nxa usiya kudina pfeka kahembe kako kaikoko gqoko kwadina kuna kusi kudhina lapha usikwedina la kuri kudyiwa mana lapha kudliwa imana kuri kudyiwa vhangeri kudliwa ivangeli shoko ramwari ilizwi likankulunkulu shoko ramwari ilizwi likankulunkulu. Thank you, Lord. usauya kusvondo kwedu Ungabuye echechi yethu songo uri kuenda kumasports ingazani uya kuma-sports hapana masports pana akula ma-sports la haasi magemu aya aso magemu la pano apa la pari kuitwa zvamwari kuyenziwa kankulunkulu izvozvi hama dzangu khonapha zito ngatitoita hasha santi asibe lo laka ngatibate olusana mapola ashera bamba amapolo kaashera ndo atiri kuda kupisa esifuna ukwatshisa hanzi mapo iwayo lawa mapolo aise zvive choto asiwabeke ezikweni enda unotora bhuru rababa hamba uyothatha ijongozi likababa ivo vane maaritari ivavo ona laba abanama-altari toda kuripisa funa ukuthi silitshise namapola la mapolo ona lawa zvanga zviri against us okade kuke-against zvanga zviri against us okade kulwisana lathi we want to use for our advantage funa ukuthi sikusebenzise kune kwatakuyendeswa lapho esesihanjiswa khona nditso ivana baba nanamai ikho yini bobaba labomama moto wearitari umlilo ka-altari awubatidzwe navanhu awulumathiswa ngabantu paaritari e-altari hapachizirwe matombo akuchizelwa amatshe khonapho panodiwa matombo ari natural kufuna amatshe avake unnatural zvajehovha akhe okajehova zvehipokrisi yazara muchechi kuveza matombo okokuyengana nje yikulungisa amatshe lokho unyengeri wazara muchechi kuveza matombo haleluya liyenzana haleluya 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 wena ulamanga lodi suka la matombo ekuveza amatshe okubaza mukadzamara maveza matombo haisisiri yajehovha yaaritari yaritari yenyu jehova sekuyi-altari yenu chiregai kufosa jehovha kuuya paaritari yenyu lingafosela ujehova because ukuthi ndimi ebuye maigadzira ku-altari yenu ngoba uyai namatombo lilungisileyo. asina kuvezwa uyani varume ndinouya pamberi lama-altari pamwari ndakadaro ngiyabuya nginjalo yes mamwe mapango ngaapazwe kumele kudilizwe amapolo rukudzo muchechi yamwari inhlonipho endlini kankulunkulu hamuchina akusena nhlonipho rukudzo inhlonipho musvondo yekwamwari ebandleni likankulunkulu chinoita kuti zvinhu zviitike okwenza ukuthi izinto ziyenzakale kukudzana inhlonipho omunye kulomunye chinoita kuti pachechi penyu zvifambe okwenza ukuthi echechi kuhambe kukudza pasta vepachechi penyu yikuhlonipha chinoita kuti paprovinsi penyu zvifambe okwenza ukuthi emaprovinseni kuhambe mapasta haayiwe kunziwe kwakati chiuya amapasta kana ovhasiyawo kwakati chiuya kumbe uovhasiya wangale zviri buya kutofamba kwavo nokuti kune vanhu vari kumukudza ziyahamba kubo ngoba kulabantu abamphakamisa kudzanai kwenyu kuti zvinhu zviite hlonipha nini liphakamisane kini kune zvimwe zvinhu zvavakuita a lot of disrespect kule elot ekungahloniphani yekuti nyangwe kudya muviri washe noma ukudla umzimba wenkosi unodya seunodya bhiskiti udla ingazani udla ibhiskiti and expect kubatsirwa nomuviri washe wena sukhangelela ukuncedwa ngumzimba kankulunkulu baba vanenge vachidedzera pano imbomirai ubaba uyabimemeza esithi hatisati tapedza asikaqedi mumwe munhu akasimudza omnye cheyake sethwele icheya sehamba achienda kwaanoenda sehamba ndati kana tikada nyasha singafuna umusa chechi yamwari ngaikudzane ibandla likankulunkulu malihloniphane yes
Shimwe swinu ngazviphwanywe. Okunye makudilizwe. 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 Gideon paakavaka aritari yaJehovha. uGideon esakha ialtari kaJehova. Iroro gwara riya. Wena lapha Pandinopedza hama dzangu. sisuka sihlobo. Gideon gwara iGideon igwala anozoenda kuhondo. uyahamba empeni Aine 32,000. ele 32,000. Mwari vakati vanhu ava vakawanda. uNkulunkulu wathi banengi Because altar labantu yaMwari haine ina manamba. ngoba ialtar kaNkulunkulu ayilandela Altar yaMwari inombolo haine ina manamba. ayilani le ndombolo. Mwari vakati vanhu vawinavo vakawanda. uNkulunkulu wathi abantu bakho banengi Chamura vawinavo. thatha labo nabo 22,000 vakabva. abayi 22,000 Akasara basuka ne-10,000. wasala le 10,000. Mwari vakati vanhu ava vakawanda. wathi baloko benengi Akasara ne-300. wasala le 300. Bandiri kuti ne-300 ava. ngithi le 300 yona leyo Because you are powered ngoba sulamandla by the altar. nge-altar. Because you are powered sunikwa amandla by the altar. nge-altari Because you are powered ngoba sulamandla by the altar. onikezwe i-altari Uchakunda vazhinji uzanqoba abanengi muri vashoma. lina libalutshwana. Yes. Ndokwaunosonzwa kuya kuchinzi Gideon Kulaphana ozwa kuthiwa Gideon atikokera vakawanda usinxusele abanengi kuzorwa nesu. ukuzokunwa la Manero ano, ngale ntambama. I'm saying to you, Ngithi mina kuwe you are powered by the altar. wena sulamandla Unopowa simba ne-aritari. uyanikwa amandla nge-altar. Unopowa simba uyanikwa ne-aritari. amandla nge-altar. Unopowa simba ne-aritari. uyanikezwa amandla nge-altar. Aurangarire here Paul kunjalo asvika pamerita esefikile akarumwa nechikara paruoko. walunywa uPaulos. Vanhu venyika iyo abantu balapho vakati asurvive the storm. bathi yebo uphunyuke kustorm But now kodwa kathesi apa abudi apa. lapha sefela But khona. shoko raMwari rinoti kodwa ilizwi likaNkulunkulu lithi lona wakazunza chikara wayiyekela nje emlilweni akachichikawira muchoto. kwawela emlilweni Vakashamiswa bamangala vakati ararama sei. bazathi wathi uphile Ndiri kuda njani? kuudza altar yese ngifuna ukutshela i-altar yonke inorwa newe elwa lawe kuti mhando yako iwewe uhlobo lwakho pavanofunga kuti unofira becabanga ukuthi uyafela khona unozunzira muchoto. uyawesela Pavanofunga kuti unoparara becabanga ukuthi usuphelile unozunzira muchoto. uyajikela Simuka ezibweni manero ano. hama lapho khona Pavanofunga becabanga kuti ukuthi unoparara usufile auparare awubhidliki khona unozunzira muchoto. anyikinyele Munamato ezibweni wangu kuna Mwari. umthandazo wami We kuNkulunkulu are powered by the altar. sinikezwe amandla Bhabhiroti yi-altar. muchatsika iBhayibheli zvinyavada. lithi lizonyathela okulumayo Nyoka dzirume adzuraye iwewe. zilume azibulali Because you are powered by ngoba the altar. unamandla awe-altar. Thank you, Lord. Ndoda kuti hama dzangu vanoimba. Izihlobo zami ezihlabelayo Ndoda kuti imbirwe Mwari muri zuva redu. sihlatshelelwe nkulunkulu ulilanga lethu. Tinoda paya panoti Mwari Khona phana ukuthi nkulunkulu hondo dzedu impi zethu hatidzitye thina kasize sabi nekuti dzose ngoba zonke impi zethu zinokundwa newe. zinqotshwa nguwe. I am powered. Mina nginikezwa amandla, Ndinopuwa simba nearitari. nginikezwa amandla e-altar. Ndiri muvashe dzaMwari. Ngisenkosini, I am not ordinary. angisomuntukazana. Kune vanhu unofunga kuti unongoti ndikati hi otokwata kune kara dzisingakwati nokuti dzinosiya mhando yaMwari wavakanamata. ngoba bayakwazi uNkulunkulu abamkhonzayo. Usavhundutsirwa namamhepo. Mwari waunonamata mukuru iwewe. uNkulunkulu omkhonzayo mkhulu. Greater is he Yebo mkhulu who yena is in us okithi than he who is in the world. lalo osemhlabeni. Ndoda kuimbirwa Mwari muri zuva redu. Sihlatshelele uNkulunkulu ukukhanya kwethu. Pandinokumbira baba vedu vachiuya pano. Sicelisisa ubaba wethu esiza lapha. Mwari muri zuva redu rinopenya pauzulu asimweya
Amen.